Okay, so for example naya na muri Java nachimutumina link so ngawengira pali link ine so ngawengira pali link ile loading ngana ushtawe register kale yala kuleta okuso yakuleta ngapaisa so kuti ngapai submit it and then ngore for kumene mpia shove wala chitanga mu wallet apa so punch up ngamlepa mana pali wallet so ine mu wallet sense muri 560 plus na chita withdraw lelo 800 kuma 8 hours na chita withdraw yaisa mobile money na anapa MTN na chita withdraw so if it's inapanga pa benefits or chero so pali agent income obonjingisha 320 obampela daily income 28 so first again milange pali daily income na bwera ku daily income for isa kuti ninga pali task ngana singa pali task mara mwana papali ati YouTube, Twitter, Facebook, TikTok so nalati ninga pali automatic process nasinga pali automatic processes nishi 20 kwacha aingira every day kuri ati ninga kamwaka nishi 20 kwacha ikala ingira ya free na every day ya free fee wabwera ku era nomba ngore fokita invite na yena ngore fokita invite abantu ule tuma link yowe ni 20 kwacha so ngawa pali invitation wapali invitation wala chita copy link yobe ina ini link yanzu wachita copy waya back